Erizoba TV West yagaruka kureba embera zo mukazogwe zari kuturamo bitu kandi ogu naronda obuhezi bwa miliyoni 10 nuko abashaho babase kumushemeza orushu rero abase kuterera. Tumusime nagira ngo akatunga ekizibu eki omwana we yayezarire yamwosya bwanyuma yo kuremererwa kumuha ebyokurya. Unkanyi kalire nkani nkubengoye ndi mukisiika saha nkayibiri yaho nkaroba mu mutabani wange naija na nyeta yanyese nimugarukamu nyamugarukiremu naija nangamba mama ohisize nimugati nkayisize nangamba ati nyoka ninyehura kubi nimugamba gumikiza ndayikuhisa nkara nayisika nagaruka henyuma katoyito yayisikiye garuka katoyito nakyura mu maiso nansesera amafuta. Silvia nagira ngo abashaho bakamuhereza obuhabuzi nko arabe nayenda kukira kandi akabaje natekwa kuronda sente zitari hansi ya miliyoni 10 nuko abase kujanjabwa kandi aterere. Ogo nagira ngo bwire babire bamuhire buhikire kandi tayine sente zo kugarukayo. Gusaba obuyambi hari kurabo mu kanisa ombitongole nabe kulembeze ba government okunyurukira nsobole garuka yihayirwaro banjanjabe nkire hakwana yetengesa garuka mu irwaro okushuba kumutereza face na mikono nekifuba. Bwanyuma ya butandeji tumusima katarwa hirwaro ya Kaga General Hospital bitaba bakamusindika mu Fort Portal Regional Referral Hospital kandi nabo bamusindika murago okwiko byahenderiro muri Churudu Hospital. Gwaina abana batano kandi bonani bega omukuru nashoma musiniya ya mukaga dero muto nashoma nasare kandi naho bari kutura naho nibahapangisa bakumbanja school fees tukagezo kumukwatiro kumushonera nkebyo kuriya cyonka uburemezi bwaguma buri buhango cyayetensa kugira ngo n'abantu abandi abakureba TV babase kurugayo bakwatanisa hamwe nitwe. Okwera omukazi wo gutera ha namba ya noti umushanju 2 abirina noti na abirina 2 eryo mazina ga Thomas tumwebaze